Ya malo lavale so for manguia. Welcome to our channel. Uh, Before we start this video, we'd like to thank you for your support. Thank you for subscribing our channel. Thank you for the likes and the share. You know, from the bottom of our heart, we appreciate you. Malo lava, tay lava mo mea uma. You know, God bless you and your family. And I hope you enjoyed this video. God bless.
Ya, malo lava le. Sei fua manguia malangi ma. Ile anga lei mane alofa o le atua ile ne yaso a malo lava. Ya, papai ale. A fio mai foi ma tala ma foi au. Mata le tatou video ne yaso. Ya, wa mai le. Wa mai ne yaso. Ya mai le ne yaso. I fe au manga alwe. Ene ngata foi a fai foi o nae te maloro ne yaso. Ya mai le waso. Ya mai le waso. Ya mai le ngofo mai lunga i ngofo ma. Ai ngula kofe mai maka. Ya, pa fe kai ya pe a fai wa. Oi tau mai le nei video ya. Iri ang manguia ni ya inga. Pau wan me ya. Pa fitai ile atua ile o mai lau su enga foi po lau makanga i lunga YouTube. Ya kau mai lau video. Ya pa fikai ya. Apa yo lo maka pa moli. Pa ifo sau subscribe masau like ya masau comment foi ngale lalo pe se me ke fia pe ko se me ke le mali ya o kau mai o fa pesoli o de wa leva ngau su ya le o mau me le ngai ya le ngala ngai comment ngai lalo ke comment fai me sau pa se a po sau fa malosi po sau kala fo i ke wai ke fia ya o se mea ku ila lo kame wale fa vai ka ko ya ma lo ale se fo manguia ya pa kai de nge yeso ka ko alfa i mai fo i lona fa ngal le matango fie ma va ia le anga le ma le malu le tua mo na va venga ya papai ko ile tua ile ola man malus to mo pe idea so mres na fai eso papai de diviso le ni kai au ya ale ya o que pole la fai ya musu a ver ka papai de kwa ya o papai ile kwa ya ni fu ya so manguia ya o le we kau mo ya o le ho a makale aso i ngal wenga po ni aso ya la ke i e pikila o e faila o lo mo aso ya la fo ko ngu ya la wa makanga lo e fa malia ko le sta ko video nga o mako i pisiang nga o le se kai ni to e se video mo thank you ya lawa sign me la kama lawa umbanga lole ke tei la kama lo ya ke vai le bave o me ala wali pa ka ngia ka ko truck so about like what 5 minutes va velo nga fi ka le va velo nga ale kasinga le go pa ila ai ke lo mere mo ko si lo al mere iso au ke fa kai de di mongi au le si lo i o bisimisi o ke le pe me o ai de o si lo ko ma ko kai ko ile ni mo kam mo ngi ku la wo ko back mai ku la ka ma lo su kasi su wo ku la le so me lo wo ko back mai me a pois ya oi pa kaya ngai a be ni ko mo mai ku la ngai me ni awa ko que le fue o me kau kong pai ole pe mengi ole ranch ole pe mengi ole kaaval o pe mengi o me ai ole vayasu o pe mengi ole wila pe mengi ole kes e nga o pe mengi a me
ai ke lo pa fe kai le ku o le ai mo wan nga wengo le mo wat fa so ya ide bi se me ka campaign wan me mo ya e kwa sa o e ka nga ka mi nge o la mo ko nga wa emotional ben mo ko nga wa emotional ben ar ka mi ai aka ka ngopura maka complain ya kawangi ngalo ya ka ko e oro o ma mi se ngal ben ar ka mi ai kaunga ka ko pa kai de ko o le ye ka ngal ben ai mo wer ka ko mo wer se ding ye ko se la ka inga malaka pa nga wa ma ko kong ye me o bini ma mau me o ma ye nga kai de o le ngal ben nga ma fe au le ku e kari me kong ye se sangi e kari si me va pe ya ma le lango le so me kong o le le ai apple. If I fail, so we have to appreciate what we have. Don't complain because at this very moment, there's someone that really needs money or need a job to get, to get paid and so so appreciate what you have. It doesn't matter if it's small or big, just appreciate. Thank God that you still have a job. Give him the glory and the honor because, a lot of people out there really need a job. A lot of people out there, they're suffering, for not, working, not getting a job. So, kaila ide ku ko ngali ngai ngal wenga wa kamawi man ngal wenga hai ki pai ngal wenga ya ide ngal wa pa kai ide ku on me ki mo wa songa vi inga wangi pai ni o ka ko vi inga wenga le vai ma kakalo ide ri so soangi mai apai po e le ke maka mai o lo kau sui so ngalwe ya ire ya se me fantai de ko tu ire tu o manonga pa maong I lo lo manonga ave le ko lo manonga malikangi o lo loko malonga ya ke lo ngai kari kongo ai lo ngai mo lo ko kari me ale ko I lo mo ai le fa pe ko ila para au ile tu so soangi mai sau mal ngai ngo ko ila ide sau le tu mai a ila ngai ore me te tsaro ile pe so soangi mai a au e faia ngal wen so ke lu su la ngal wen ngau ma mga o mo so ngal anu su ngal wen onga kali mai le ole ko ya ki o mo so sangi mai I ngal wen ngai o ya ke su fai le ase me fai kai le pe ko mai o ka ko mo ka ko nganga se me ke mga o pai mat fa mau mal fa ko ka di me de ko I lo pa moi ko se me ko yo mai ka mo pai ni le so swang ka le tu alo pa lo pai se stanga pe te whao lainga, pe te re whao lainga. Pe a lofa le tua I a tātou. Ia ma hoe ma. Ia whakaira I le kua hui. I kako ngā ruenga o lo kako ngā rue. Ia mo so sangi a wapu kausinga o a inga. Ia ma e karisia.
Ya, nga pa malusin ngi yaso. Lava nga ai pai ma osor ka ko waso. Ngi ka ya. Ingu mai pera kofi. Ingu mai pera kofi pe o ingu lo ki mai so. Pakaya lo fa mai. Ai pera ingu pera kofi ma. Ma ai lau me ai ngi yaso. Ya alela ka ko wo. Ela ka ko le chaple momoli le ukale o le ya. Ya pikiri si ka ko empty. Ala ka ko wo.
mo mai kako biki no lua mai kau ni asus se pai ni mapai ia maua sa ngaka pungali sa kama cameraman pungali o befen wa yamo mapu kako video apa ye leisau sa video let me know oleh sus ngaka sa po kako anyway. Wah, ya để con ngủ như con tính mà. Ôi mình đi con ngồi con. Amo or company le nei pa next door ma company le sao pik. Ora wo move out lo bang wo. O so le owner le business. Yeah, one. What happened? We consolidate everything like crazy. Yesterday? Like the last week. Oh, for it? Basically everything's on this side now. Oh, what? Like, Oh. made it by half. Oh, I'll come and check it out. So you guys gonna stay here, just you guys, huh? Yeah. Oh, nice. Wow. This is beautiful. Nice. Ya, hôm qua mà ngay vô, kỳ lính cái con ở warehouse là vắng. Ông muốn xe cao bụi kia lên mấy anh này. Kiểu à. Kiểu pha pe là ông xây cái bỏ lại bên. Ông mà ngay cái ngồi đi. Mà ngay cái ngồi đi warehouse. Giờ mình ngồi. Cái gì mấy gì? Yan may ngay qua para palao kokong pora makwa tumuay pai laki mo alawa mamaw ma ngayon alawa mo sa kampangile sa siya lako warehouse malabangay alawa mo may labangay the warehouse. Go walk.
For lunch lah kau ya. Ya. Ya tako lunch ni ya. Ya, sa ngi si mako ainga. Si ko lua ni ngi kaya. O fai si mako ai. O fie ye merele. Scramble egg male spam. Nana wako ule moa whalaing kau au mai. Nā ho whai makoai. Whia ai mā hui ngari ngai ako. Mere waka whiua le mere le umalonga ai. Ai osolo mara whia mula. Pea ai le mea ai ma. Ya. E ranga whai e nge makoai ngari. Scramble egg. Maar de spam mixwakkers. Ja, le. Kali nga le. O ngi fo yaso. Kamo spamo. Kamo eko. Ja. Ia oe le atua. Whawhetai ta maa. Tai lo wanga li lei malo walofa. Le nei yaso le li ye. Mai lava tai au si pa ia le nei au wauli le rie. Le oa tā te mi malo longa te mā. Pa tai te mā losi o le tino. Pa tai lau tui poinga i lungo o wala. Tu mau pe ia te oe le vi inga le rie. Ia au le nei taimi o tau au ina. Le nei mea tau mafa le rie. Ta saunia si o mātou a inga. Whaktai ta mā i mea ai mea inu e fo ina. Lofa mai anga le lei le li ie, whapa ia, ma whaama mā le li ie. Ia wao mātou tino le li ie. Ia whape nao na maua pēr le mā losi le aso ma le aso. Whamanuia le li ie le tina le a inga. Whaapetai le li ie se tina li lei wo e fo ina. Lofa mai anga lei whamanuia ia te ia. Tasi ia te ia li nei aso au whea ngai hui o ia ma ngā luenga ma le a whine i ule nei aso ma le manuia tui mātou whei loa i lo mātou whale iau le vi inga i tū mau ia te oe nei se o lava le whaavau te māwha manuia fo i e wolo o matamata mai fo i le nei aso le nei taimi po le a lava le li ia le taimi lātou te matamata mai ai Whamanuia ia ti lātou mō lātou a inga. Wa i le mālosi o le tino. I whapenao na lātou tau tū ai i whi au mga duenga. A wale tau singa o a inga. E le li ie whaafo i pēle vi inga ia ti oe. E se o lava i le whaavau. Amene. Ia. Nera. E whamandia. Se i umara ulanchi. Ja,
Koe kakarongoa i ke ai ke musu au ke ai a koe ko ke maka mai o. Ai le umare on sai mi si umaro la lunch. Ya koe ka ko karongoa ke. O nge e. O se la wori e was. La wori i le o nge. O nge lunga la wala. I guess it was a last minute thing. Ya. La sauro kamala le e job mai le e kamai lori a vere lori le o la vanga i lunga la wa. Ai anga bidi anga bidi me la kamala o ke lunga kai mi o la o ke ya la ke ore bidi me o le nga kala ulanti ya le o fai la kamala o e make mila in mere la piki le fai pa uma lunch container malo ne pe la lo le kani ke longa se ko ya ka u me la kama ma le lo dia o le o umanga ma ye lunch ni ya so vela manga ye me ai mama umanga ai kwa le sia mo le a kamara le o le pa me o pasi povi fa laisa po se moa vai moa kamanga ai umai vonga ai ke vai o kwang ula mo ka fia mo e mara fang vai ve vai ko kia umar fang vai ka malo e ni nga ko refill me ma Min ko refill vai ma ya si ka ko fakar kali la ko ma e ko ki ka umai ko ma ya le usau la kama ko umai la kama. That's the truck that is gonna swap. Come hooked up, my truck come hooked up. Verifica come out. That's good enough. Thank you, my brother. Yeah. Come yeah, Scamalia, yeah. They're living tonight in Texas. Yeah, Scamalia, Peter built. Scamalia, I don't like this axle because this one is I have only one axle. So Scamalia, if I come on a shake for it, my Scamalia lua kasi malis kasi. My gamma, that's my favorite, but this one is alright, you know, I guess. Yeah. Thấy là mà nó lên là bít. Cô vai mấy là màu của tung vào cho con. Bông ở chốc vậy. Để sẽ đi để sẽ đi kêu.
miangi le skulimi skulimi markeke la kaibingi Makoa is so amazing bang de is keke pero paini isa waiso ko pawaling waya kamaro ya umar me ya umar waya umar awa awal fia poco so we ya ke fa yakwa la kala dia fa mo le puli ya Apai o e maua ko inga ka aru ka abale vinga le ki nganga e vai a ko le loli mele e lua kua e ka mawhai e pi le loli singa hokuanga e wakua pa mole mole e awal whaia ngā kulanga awange e kau mawhai e kipi le loli, e whainga kipi le loli pia e lo lewa ngōri si kipo, wenga li ke a whai e ke vai a koe e pisi le wala e kam whai kipi le loli pe ke kam whai fo e ka i luma le loli a la pisi le wala aua, don't do it na wala sa wale whai a o le loli It's not like a normal. It's not a normal car. It's not a normal truck or a normal car, like your car you drive. It's not the same. It's not. It don't act right away when you press the brake. It's different, you know. So, whai o ngai kauma whai e kipi le truck pe ke oso luma truck ala pisi le wala. Ia, singo kaukuanga ka mole aua le whaia e whai ngaka e kuwai le mi ato le lodi e ta omi ka ofi e le whape kua kuro ka ofi ku role e ai Ya, kiri yo kaini e kau ngar kau la bea kau e omi karo e la o lofo ia o e pe e rifo i rumoa ia o la o lofo ala ia o ia awangi e la bea ia au hongi au la bea leo koi ki au ki kau omi no ka ofi pe ia o la e makoi ia ar ka ofi but I'm not supposed to do that Mela le fa mulu ma le fa lo la pa awa le se loli se mai chaka ke vai awa nge ngai o lau ma ko ia be chwa ese uma ia kanga malako attitude o isi kanga o mo ka le ke isi wa be loli they don't care They don't care ala bea oe ta bea ke lo isa wa ve loli o mo kwa ave fa kala e se ma po fa me nga e ba ko ve ngali you have to be careful ko ngali ngai e ke ngali o unga ala bea o le truck e me se a ko yo i kama ka vali le ma fai e le truck nga e lungo lo ka kama ka vali e fa fai ko ka malai yeah be careful fai nga de awale just say my truck ke vai awale yeah wow yeah I'm worried about my safety and your safety yeah fai nga le ya wangi yo ka la be ungo Lenga walu la lodi o kiri anu mala koa o kiri o ke alu aspe lemele alu ele lodi o le loli o le lima I California 55 miles per hour alu ele lodi ngi California so pa mole au ngangi aku le mamalu o Samoa
oro i pa au kong i Amerika. Kau kuanga ngā aua ke kau mawhai ke rua mili ma le loli pe kau mawhai ka le kupongo le loli. It's whai dangerous. It's very dangerous. Anga whai aku o ngā o le ave loli. O le ave loli. Singa kau kuanga ngā. Pela nge leo ke oso mai o leo o sau. Use kong whaakari ka vale le sau e ape kong whaakari se pasi mo mua. We sau also mai a yo o laki ala kangu winga le ka yoki la wai mai le vai kes. Pau ke roi that person ya anga sa o. Anga se mea la ku wai anu wa ya. Kupu whari kong. Ya wa aku sisi mea sau leo vai. Ele se fora ka ngaka le le ngafe me kong. But I don't want to deal with that. I want to be safe, you know. And I want to go home to see my wife and my kid, you know. So pagwangan nga ni Yesu. Ele mo nga mea nga ni Yesu. Ya oere ke alpa kau kalai mo ave lodia. Mo e de ave lodia ke va ke fa lo mo mai. Ave fa ali. Ave ma fa utauta. O ora o tangata o ro I unga o rau. Awe e te ola whātautala. Malo lava. Ya lewa kako kau ngu mai le. Ini kako piki muli dah. Ya, manga vai foi lá ia. Jawal de bunga le lo bala ko ia. Kau pikau ia. Lewa la akal wat kau ini. Ya malu ali le makasi mai so le ngi yaso so le kako video ali fa ya ko le menga we ko makamaka so le pe wa na kau fi o kinga makamaka le menga we bakal mi se fa ku wa le pa mo le aka ko makamaka ya o mea la nga o ngar benga nga ngi yaso na ko makamaka ai ya ngi me fo nga o me kwa ya nga aku fa ko mang ya lo walwe ki makamaka mai le we va ya ngal we ale fa so si ya so si ya we pa ngo pie ke ngai nga o va por power singa ingon ngal vengo kalaibo ke le ngal wenga hands on singa wenga ave truck for hands on no ya nga mako ye kiriwa o ki me container mo meu farme ya di hands on mako ngale drop on the hook Ini kapong dia hoi mako le ya ho le fai ko ai kong meio warehouse apia Kau fai ko ai kapong dia mako nga o warehouse hoi ngai ringi ka apia kam wale low dai lumal le forklift lumal warehouse ai le se ringi ka apia amaranga quero calar para que me mailo kapung Venga ni po Mang ayo me ai lo siki ya o ni te swang ya o
Sampai buka bye. Ya Allah. Ke longa la fa uma ika ko video. Pakai le ya fa kasi mengi yasu. Pakai maka mai ka ko video ni yasu. Maloa, thank you for the support. Lo le ya jaku le la fa uma ka ko video. Pero man. Ya pakai mole supporting or ka ko channel. Ya fa mole share ka ko YouTube channel or my family's YouTube channel. E ke oi fai longa siri pola me sa ko vai ki ngara inga mal e finge lunga le onga ole a pa ke ku ke va ayo ke me weekend ya all wa finge she's a shy person mga be on a video e pa ke ku ke va ai le ki ngara inga le weekend pa wanga kai ya ngai finga ringa but we're gonna try to do something for ngani fai misang a video o pa ngani fai sing ka because she work at the like medical field and all that stuff, all that good stuff. So but thank you guys, thank you so much for always supporting our channel. Thank you for subscribing our video. Thank you for liking our video and share our video. We appreciate you guys, and I can't thank enough for you guys for helping us to grow our channel. But it has me slowly by slowly ai fa kai kele ringi po manguia kele ku langa ko ko ni aso ya o fus kai mi a ko fa ya i fa pega ba kasi le ko ya ko ke me ko fa i ko moenga ya fa se lo ku mo ya fa kai ai me uma fa kai lo maka me ni aso ka ko video ma lo la barong sai. God bless you guys. Don't forget, God is good, life is good, be positive, and dance your life away. Oh yeah.